Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribing to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusuafo efia pokia e hosti program awatu ne din jaso ewo okay FM. Na o invite Ghana fu bi no mbetro madwen na empanifu bi omo afudwen omo trip no omo abodwen na afudwen omo akeken kwasi asem, excuse my language because sometimes you know say woni pe bi say ewo oman we mu oman we ntumponda na menka se nche ne tin nsemo mode atodwa na ensansombra me problem am wo nyina ne say you still see people defending this road too. Oh yeah, oh mama ekufu ado aye ade yama then ekufu ado aye seriously say yes how dey be measure so or the free SHS am ka se ekufu ado aye de am ka se free SHS am ka se one day one day mama say ejuma free SHS ejuma oma ejuma nko bi ewie oma obi aduani di bakus mi twa no oma obi aduani di no said okosua nkwase asema den no aye. Oh, but at least one man education brain. Education. Me and is this not valuable? Or this signboard the yeah, but it's around. School. At least there's hope so and your school syllabus education syllabus ban or modern because okay. It's better to be ignorant than to be wrongly educated. Dr. Baku's in any point because now you are now bringing in quality. Say the money here free nekeke. But me, I think that they starting with free numpa. Kakra. At least only making kind of tropa better than Yebeja and Colano of years and nothing. Dr. Baku's materials. I don't know Musia. Okay, Dr. Baku's your point. Quality is who here. Meaning, say, lecturers be waka say, one war barina one year. Even meaning Obiano or Wesley girls are on tumpong kind, on tum in trunk. In China say, oh, ye could free SHS in 10 quality is who here. See, Rebecca so Bianco school career. Ebusuafo in some way and omode atuja uti en seminal when who the reason why it's here Mrs. Sebi en kwasi asem and omokeka e memma kekechi omo efudun omo kasa na fia pokuya kro yo ba no e ka kire mo se enye kra ne mofra no esua de memma kekechi wogina wona so se da bi free SHS no enye na yeyin ba no na wosia obi owodwen a ese o salute no to chairman because se ni pakro no oniminyansa even is abofra kwa mo wona fofo na se ehudwen woni ba bia yes abofra ni nimiyansa ntino wofudwen a automatically ni nimizo nimiyansa na meni nso mo afudwen o mo kasa wo TV su o mo nimiyansa e wade fa mbo ne chem because o mo yempenefo o mo nimiyansa yes education hu hia o mo kasa no o mo se wo ma obi free food wan kosua de a nyansa be ne wo me patcho his excellency na don Kufuor na NPP for free SHS mutumi dream mutumi ntwema na do ade free SHS no patcho Ghana nkwa wo de twa free SHS no obi ani so nte ne wan na manfo go back to the street no mo koto mo PK e no mo handkerchief na insu twa free SHS na manfo just one mumbre one stretch in fashion one banana do free SHS this twema sana next year this year to aba. What kind of nonsense is this? Free SHS munim ni aya maybe mo impenfo kasa chese dey me ya okra ni say obi akasa o se mo from ko free SHS obi enu a wakosua nyansa o man pende da mahama okra be kan say free SHS mo fa no mo atwa na yapo which means NDC phone de omo kan say free SHS no mo fa no mo kono mo nkosua na be say me bisa say free na da SHS ne sunti na mo fra no nkosua de
ana dada de na mo fa no nsua de dada mo kasa mo se ba akokọ Wesley girls se de okọ university ne lecturers onimade mu nim nyansa mo amotiti bi so mo kasa mu nim nyansa me classmate for me almost started junior secondary junior your friend is saying JSS yes JSS emano metumi akasa few pe and a call SHS because no more abon one kasa 2009 na 7 na making you me batch a school obi ho ani din kra won ti me ntworo ti naturally no ebi mu abon dada naturally ebi mu abon me say me average student me ni made pa e na me mbon we by say me sua de I think say me hu pa because madwum e bi me ni made laziness nti me pa de sua naturally obi abon dada enti say obeka say obi awie free SHS wa akọ university ne lecturers onti me ntro ni dia free SHS na na do kira do ho en say teachers no mo kira do ho no mo ancha bofra na de ana teachers no mo control mo fra ne ye no mo nsua de on prep on class in kosua de wo ko school kwase asem be masem na wo di na wo sneak call friend say ekrom na wo chew na wo blimu na wo nje aziat wo nya da de kwa na wo asua de wo besi de atwa me secondary school badge mo me no mo we school ye yan ko free SHS o ye tua school fees but ye mu bi faili ye mu bi ye wo school no obi kra nim leading through I quite remember I had this your friend is a classmate girl bia or friend Mary needing kwa no ntime ntro Mary no kwa a difficult so better but no mama tue ska de ne ko ba school because of say on the name bi obi school we tin actually nti say wo kasa mo fra no ko free SHS omo nko sua de omo nim ya free SHS na mo fra bi ni wa o free school aba wa hunya ansada mechi ba wo fra no Abigail on na chi ba wo fra no Benis on na chi ba wo fra no Esther omo miense ina ewie free SHS Benis ewo Legon Abigail ewie vocational school Esther ewo nursing school afena wa start e level 100 Minua Benis onimade pa owo Legon obewie school September ya oko free SHS wan question answer onimi answer omo ye na yetua school fees ebi mu antwa ebi mu try one wo call free SHS ebi mu antwa ebi mu try na Francisca na sa boy ebi no mu enya scholarship no mu sua do abrochi ne nya free SHS no mo koy mu ni nyansa yen ka se mo ye politics because can omaya Ghana e wo me the NPP na NDC mo ka se obeka se dia ye NDC mo ye NDC fo ka mo ka kwasasa bi ka sa mo ka se ho na mo ko fa na mo mampenda da na mo ko fa na ba meboa oba no betwa free SHS ni mu a emofra mo mfeli bio oba no betwa free SHS ni mu a emofra o mo school de bi o mo sua de no de bi o mo sua de o mba start so mo sua de ana adesua wo we obu o ho naturally o padesua obu o naturally o padesua obu o force ya brand san we hu ade ye mu bi say ye betro wasi ansa na ye ne bre ene one man tell de betro wasi no ye de we baba sa na ye de kotro because adesua ye nya ye padesua obi nso wo ho a first day or two ni na see school first day or two ni na see school osua de sa ko prep sa wanje aziat da e no de free school ye mu bi me one month bia me je aziat one fa me dwane me kofie ada ya me kwaje ma ho like ma afi me yonkofo I have to go to them I have to go and see them ni ye de kwasasem kata na ma back to school nti so ba ka say free SHS ni nti no emofra no ensua nyanse bia omo ni syllabus omo de sua de ede asem kra na yete ho wo manu a free SHS na ha mo na do mi si twem because free SHS me ahwe hu say NDC fo no eyo mo ya say free SHS no e produce emofra e be kakra Ghana omo be hu ade omo be hu akenkan nti NDC fo mpe free SHS no na je say free SHS fu ya abofra bi okọ free SHS bi on 20 NDC because NDC fu say mu ni mi yansa NDC fu say mu abobo Adam school na mo ko man ko sunya nyansa bia na ho ye ne ekotua school fees na ye de ye ntwa ne de ye ni miansa obi ankotua school fees o trasen de me twae no ye mienu ho no ni miansa anase ye mienu ho no ni made ai plan for TV so yakeka kwasasem ba ko se omo ko free SHS ya omo de
and your friend say board e ku gina kwa ho so mo pa adwuma unemployment starting Ghana free SHS abreso unemployment starting you know NDC pencil NPP pencil o mu na wo ba yenya unemployment school full school etine fie what are you talking about munje nsemu no munje nsemu no ni nsemu na adon so wo man mu free SHS na ayamon free SHS na ayamon den ahoya obu wo hono ma o ni bi nti so opra no nya troubles na trunk bi ma ne ba nya gari na sugar bi ka ho a na na bitua school fees a nti na do to school fees ento troubles ento sugar ento nido ento gari adai esa so to books a babesua books kwa na do provide mo ka se mo nko free SHS na mo nko bisa na do provide beds uko school na se o ma me yeska to mattress amawa mattress wo ha beda so e dem bi me se mi school me kwa na ye last born na nya ye last born onya me ko ho no infrastructures na do asisi aka ho enye infrastructures ketwa adai ena mo atuma ni ase free SHS so sa free SHS on ye mo dai fa mo se mu so on ye ndwen ye